carandera, tanto que desculpa, o cara do Beto também foi ao lugar, o Beto quer. Dá, o teu vai ver. Nem aí, ó, o nem aí, o novo, da candidato. O novo, candidato é de Miabe, o Bora, o Yo, o candidato, o Pira, o Bagate, o Novo. Assim assim, eu aguenta, no Telobe, assim, se alguma, esse caso de falei, na boa, e cinema Cuba, atende, no Telobo de Bali, e Gapu, e aquele, de Cucola, amém. Esse político que tu papa, impera, eu ia pular, aí tem. Abuja usimamaje, vele mtumboti, esitiwe nalo, veo na moti, isebebela wena baba, hii noma, isakabana tigo, tale lipe. La kwa vele kukunye bagi, la kwa vele kumati wale bagi. Komate, tendela kusimamaje, besuwa panene na enda, wabaka kubuka kusimamaje. Utembele uye, utembele uye baba, ibale mata, ibale kwa hati, lolo utembele uye ubani, kumarate, akakukutwa, umatu utembele uye kati, uye kikotamu, kalapai, sahi, elusamu, toto utikizita, wako utembele uye. Ema kumarate, etito yako yomunge, omo kula wako, ukunigete uye, imbela uyakona, utikumarate wekena nani. Marata ku akakukuka kumarata tena wewe ndio kumarata tembea kumarata kwa wamkuta kumarata ile ndio 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 kwa kukuletea mbele ya kumarata kuona utakupatonga leo nikoletu usale kukupela kakutwe ndio ngumu akakukuka kumarata ati kule kitu chote kwa tembea kumarata Kwana nale kama de ya kumba ko ko tunafanya huko kwa dozi na kutekeleza bila baya wakati ndio na teknolojia tegeni bele kwa ukai na bila internet baya wakati haya kwa na sana kwa mapela kutekeleza kumara uye kupigana au kupigana wewe na kwa kupika Inigere kumagate, wendate, kuleke, la kumagate, le kate tunya. Nati ko tupela, kumatima, tipeke kuye kumagate, uho suho, te kupele na umaje. Tele ko tumore na wele tisma dauke, goba ke tele wele, upane ne kwala wa ko kotia. Ko tele kumagate. Ate tele kumagate. Ate tele kumagate. Itu long kan, kalau kita bawa kereta, kita beli makan, kita beli makan. Jadi kalau kita beli apa pun beli, yang kita upah, beli banyak kue, kalau kue, kalau kita pun, kita upah bukan itu semua. Beli apa makan, udah mana, itu iburan ada di Indonesia, kita apa pun beli, asal itu ada kita makan kue tidak malah tahu mana lagi ada tempat malah asal ada negara itu dia rumah tu sekarang dia rumah tu sekarang rumah tu sekarang rumah ini rumah itu dia malah ada tu rumah tu tempat dia malah sekarang itu dia tak boleh semua siapa yang nak tahu apa Lagi ko belum beli umum naik malah dia nampak belum udah boleh malah ini udah boleh bukan apa kepentingan malah ini dia malah ini bukan semangat semangat perspektif akhirnya tu kuanan naik putih ngerti yang biong ke ngerti beda semangat Lupa itu wana
cosa che per magari che per magari ma vuoi spera le chiave che per vuoi spera lui che giudicare vuoi spera lo va a chiamare vuoi spera lo usa a te sempre per la magari tu che sempre lo magari a te sempre lo magari come per tu vedi lui le forze della una parte sua magari tu che stai tu cara questa di ya kuda aiki duka da kuma ke ba da ko ko ke duka ke da cara questa di ya kuda duka aiki ma la tutela gari dapat usted vede tu baku ya baca budaya ku pesti abati ngo nito ne matiboni ayasilalela natuweku nilibitola hentwa pendula wapi ngabona sakale awa esibini esatempani bukanila ninike emanda ekunyathela inyoka nakufedela nemandla ekunqoba sitha kude lokuyawulilimata ningajabuli ngobe imimoya emibi inithobe kodwa jabulani ukuthi emabizo enu abhaliwe encwadini. Amen. Ngiyaqinisa abantwana bakaNkulunkulu ukuthi noma ubani ufuna uyawubona simakade njengoba sitena kwamekhathi kepha lokufanele umuntu akubuke kunye igama lakhe kuze libhalwe encwadini akakhonzele kusimakade lithi lapha abaningi bafundi baphuma bahamba bayawusebenza ngelizwi laNkulunkulu bayawuthandaza nabantu bawufundisa abantu kepha nangumbhalo la lombhalo lokukhuluma kungathi bese banemathemba abo labantu akho kade bekwathi babona sadala ekayidulwini njengembhalo athele emhlabathini ini ngakho-ke kufanele bateke kahle ukuthi njengalokhu baphikwa njengamadimoni lapho lakubakhupha khona nalabantu labo bathandazela nje baphila nakho konke lokhu okwenza ngokwenda nje kungendlela yakho lokwenza ngayo akekho emsathane ekhasi bantwana bakaNkulunkulu asibuyele kumakhaya singabheki izinto zaNkulunkulu nezinto zalelizwe nangabe sikhonda simakade kube kubele sekhembe yena uyabuka manje kabakuthi emagama enu ingabe abhaliwe yini encwadini yempilo uma nishiya lo mhlaba lo lenkuwo lo niyambona yini lo Nkulunkulu bengikhuluma ngayo ngeke ngene imbone uNkulunkulu nami bekwethe Sathane wagele khaya ngoba Sathane nangasefile ufika kufaka inyawo lwakhe wena kungathi nguye uNkulunkulu wetapilo kanti uSathane kokhona sowusekhathi sowufaka inyawo lwakhe sowuyaqala lapha ufuna izike esitayela lowo muntu lo aphile kanti bekatawuphila lo muntu lona ngelizwi simakade kuphela uma kumethele ngakho-ke caphelani ukuthi amagama enu nikhona nje abhaliwe yini encwadini kuze abhale emagama encwadini ake kuhluphe Sathane nembane wakhe nomatiko nemandla akhe lamakhulu ekunqoba bantu baNkulunkulu nangabe Sathane akhonzela mbone ukuyeka kwaNkulunkulu kakhombisa ukuthi akusasiko ngelokuthi ukwenda njani lesikhathi uNkulunkulu akusasiko lokhu okwenda njani buka kuko bekutshenge akuhambe ngalendlela utawukwenda uthethe ukuthi lokhu awusamudinga akusuke lini nembala sitawusuka ngoba uyamaki lokufunda hawu bantwana mina ngincane kakhulu ngiphe emagama ngamagama
kupenda deni kwanza na mambo pia katika preso ni asikonde kile uye kombe kwenda kupeleka kama zile simkonde pa au kwa sababu kwa tunengine ibige huu desukanya na kama unatete unataufa utaukola sana na tele baba mo ya bakulu nao na tele baba mo ya bakulu nitaukola kwa watu upe na kile kama na kutuka yote alikapanga hiyo aku pale kama hiyo nataka kuna kama lakini pesa ya kila kutoka kati pesa wewe bae wewe na nisicho yako yote ubeke ngoyo ngo tempa ngo kelele oge bakama na toke tutako utimikise kuyo oba ngoye no kona ngoye no kapona ngoye no yapona kwa ndio ngote ya amani kwenda maana pesa kuwe kisio teto kimsonte kulungulu abesekikana kiwate kuluma naye kiwate yapekula kwa kuluma naye kiwate kuluma naye asipegule atangapegule bese sibanda ngokuphila simemeke yedlake sithile baba kulungu ngiyekele makabala balenge ngawukulungu kuphela ke emagama tenawo bona lapho kuba ukuthi libhaliwe yini ngwaphela konke uthanda umuntu aphile kepha igama libhaliwe yini lo mntana ake impela lokunika akhe manje ekumphilisa lo muntu ake impela lokunika akhe manje lesilaba usebenza kuba bayakusebenza lesilili lo kepha basasebenza lesilili lo basa babuye basebenza basa bayakumisa kuthi namatibona asilale ukutawula yonke namatibona alisaleka nje ibhaliwe igama akubhaleka bafuna ulona nanikele kwa utawuthandana esini yakho uphile uhambe uye kumthandaza unikele uphile ngoba akuthandazela yomoya wengene kwaNkulunkulu alelile bakhona bathandana bakhona bathi bakhona lababeka thanda uphile labathandaza ngelizwi laNkulunkulu bangesaba labangakhulu bazala baNkulunkulu ngike lokuneke engakhulu kuphela tekela mine ngitewukela ukuthi sonke sikhonde uNkulunkulu ngeqiniso lempelelo simkhonde simkhonde ngendlela lafuna ukuthi umkhonde ngayo uyakhuluma ngekhathi sithini nangabe kawudinge sobhekeleni uyakutshela vele ukutshela baba ukuthi la akusasiyo ngizobabeka igama lakhe ngaphezulu leli gama lakhe naye linemsebenzi baba nasuthi kade ukufaka ukuthatha impilo ukuthatha uNkulunkulu linemsebenzi baba nangabe sokulele uNkulunkulu ufika uNkulunkulu mathupha akhulume nawe yena nawe ukhulume naye iphezulana bese uyakutshela ukuthi yena na uhambe kwendlela utawusima utawuphila utawuba utawuphela noma yini kuye ngoba atele kuye bona tawuphiwa asifune kuye bona tawufumana utshela abaphilayo loNkulunkulu utshela lodwawo losala kukhuluma ngoNkulunkulu laba kubukele izwi lakhe sihlala ngekhathi sifihlwe njalo sitame simkele uNkulunkulu asesibheke amasawa kakhulu asesitame simkele uNkulunkulu asesibheke amasawa kakhulu uyakugela lapho ukugela okunye ungabe uthatha nje ngakonje sibone ushumayela ngoba kumele kahle ngale ngaphandle wendatika ndabo uyakavana nale ngene bese uyakwebuka lapho nalomuntu unako ngokutafika nje yakwenziwa lo yakwenziwa lo kuloba ukwenzeka ngani bese uyamiyeka la sasa sibone asante ke umuntu asemkhonde umuntu asithandaze phambi simkhonde umuntu simemukele njengomuntu sisewufanana nasiya indaba leyabo umako semokuna phakathi nanyalo
solo yeye na kuba na ndia solo yeye nawe na kama kuna kwa tika kala ko to pana ya kati ni to para ya kuna na kuna la ku ati ada ku wana hapa huko wewe upenda huko amna kwa sababu ndio upenda nami ubiri kwa ngana wa Lomlaye Tebonetselwe Apostolic Faith Church Zombotse Media.